Hy waarvan die SAIK geëis is, kan nog steeds kan nie in Afrikaans fikstel dat afsiewe dit SABC3 gesien word en dit by kyklid op 6 staan is en dit verfooi dat deze visa 4 kan nog steeds van maandag aan afsiewe gestaan is dit is in Afrikaans kyk dit nie in Afrikaans kyk die pilote nog steeds geraak nie dan nie in Afrikaans skip dit 4 November om 7 terug na SABC2 dat afsiewe terug na SABC3 afsiewe terug na kyklid afsiewe terug na kyklid afsiewe terug na kyklid